Dmitri Trofimович Agniевна. Doksunumuzdan atkarsiyon, Magaraftar Digerdetten, Vladimir Ivанович Мария Юрьевна Magaraftar.
Yusuf. Bile bilmeginin olur serakan Ol eren olur ora bitinen bilginen Yepine yeginen Sigirin pus beginen Toktanadı da soponnadı Tüzürükte garetiyekan Eren meyakan Bari tabar buluğa keminen biyekan Nurun uskun uğran sırnatın Olukun zanalatı sanatım En onna bin behirakat yakan Gergen nilerden yakan Bagılığın sırmaka O külerinden olup kudikirget yakan Sağa geheden keskili terin yakan Gençere tutu esket yakan Taptalı kukutu garinger yakan İyağaden yakan Yürelerge bilge Şediyen köp yakan Sürak sürakkan İstini sipsiyan Sürak sürakkan İstini sipsiyan İstini sipsiyan Yan Bar bolum aktigar men bar bolum Bar bolar fibaran bar bolar Bar bolum aktigar min Bar bolum aktigar Kayada hügenge bar bolar fibar En bar bolar fibar Hospitalım günleri gene bar bolum aktigar min Bar bolum aktigar Sıcayak sürdük eygene bar bolar fibar En bar bolar fibar Doksun oluğum min günler ben Bedekte pimaracım Mina yine bilden Anı güzgü olup kutu gerem Ya bolup kutu iken Bedekte pimaracım Mina yine bilden Anı güzgü olup kutu gerem Ya bolup kutu iken Mene paralarım mene cesanem Sürdü katalar her dağlama Nothing, do nothing Min karıştalım Karıştırmegen karanaktan Her sürek berkete hılcığım kanada Hen ona min göte bit bu yarga Taptalı düz bitum ayar vakta Hem ostuma, umuluma Karıştır bin umluma Görmegin hölüler dileğin Sibirine min sol bu serdeğin Bileğin cimerime bilminer bin Yüde ayar gelmegi dörek bitin İsteri sögün köcük büdük Sürek bin ananı ne büdükün En bin julgabın kergeteğin Halıya bir dağa beriligin 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 Var bolum attigar Min Var bolum attigar Kayada hügenge Var bolar attibar En Var bolar attibar Doksun oluğum min günler beri Var bolum attigar Min Var bolum attigar Sıcayak sürdük eygene Var bolar attibar En Var bolar attibar Hospitalım günleri gel Sol bulgat udarniga Tühülge folklorna bölök ırığıda Çabırgaqsıda, toyuqsuda İstiniya Veronika Semyonovna Katılçan oğusadığını muzika huyatçıda Itçat ırın sambılını kıttılağa bolar İkkin Eritredansı Ünkü Народный коллективinin solistara İkki tığınça 11 sınlaqtan Keri taptalların sokorundan kolban Kıstaq ol oğonnan uruydanana Allah'a jeniterinen bur taharan olar Kamagatta bir eder keskillahıla bolallar. Kıstara Evelina, oğullara Vincent, Kıtılçan, Oğusadın uyanın itillatçilere bolallar.
Türkmen Reis Ayılgıla hizmet konusunda sürgen Moğolistan'a da kuruluşta elbak doğru rayon dağının karşılıklıda as bildik iyi ayılgardan beri bir ikini kulağı bunun nasıl tuttuğunu oralardan görelim. Onun beyan boyunca önemli konuşma edilmekten geldi. I'm shuffling.
shuffling, shuffling. Egin gider dükkanlıktan cekerge. Egin gider dükkanlıktan cekerge. Every day I'm shuffling. Kapı kemikleri heykel gibi Türk Arabulu'nun sıcağını yaptı. İkki sürek taptı her yiğide, süreklerinen taptahan, karakterinden kaygıhan, eder saz taptalıgar uydaran, vallah kız, kırda ustun seyittihe kampıttara, jolların kolba bıttara. Ondan ıla eder ki süreler ulan ıllaran küfüre, olunyu 14 günüger taptallahtır günderiger, Lena kinoteatrga anbastan körsümütlere. Ol kemden ıla eder can doğurduğun, süreklerinin söbüleken, karakterinden kaygıhan, kurudu bir kez ölçer olguttara. Yakın iftar eder yıl, yılmayın dört günüger, 12 sıllanma, kurudun bir ge boları, sübilerin koldan, uru derinmetlere, jolları bugün düstevitlere, görsün, doksun ıdыстığınan, vödeyn ehile gitten, yakın iftar çekir gettirin. Vödeyn ehile gitten, yakın iftar çekirgen. Ümmet üdül kuyken, dospay bu corak beynen. Sakam saydam sanalak, sakam cano. Nammuduluğun olaftaktıra, saydam ol bıraktıktıraktıra, ubastırından cüzdür sübe. Yakılaptan çekerken alındı. Erapten eke altız bastıgan oluptu. Oloğu barkıda taptallağın gelgedim ağayım alımda yakılaba dem bolar. Gorda oluğun ahama nehineger död oğlan korsuntar çekerkenke. Bastıgı maldı artistlardan gün sirin köpüde. Gündük ihim bir canlar göstümü tanımlarından olus diye göremedim. Elbette bu olamın dönemin ödekmen sürgünlere dağılan sakallığın serini vur dağıran olarımın. Oğlurum yedere taptallar ağayım. İyemin tutumdan idetilen uçuda Tafa Buruk'un bebiş sahibin adında öde yortos kılatının alın klas uçudalından sinehilerinde güzeliyim. Bütün kahayla taptallar genzo, bendiğe tasta, iştendik tapakta. Ölüm görelik atıp kadar kıstır, erenler doğru taptallar kergedim. Men erenle kargedim, jolum tutula, taptallah kargedim, Dmitri Trofimovic. Üyede neyleger, halık bucor aymakka, Ludmila Yuryevna Trofim Dmitrievich Yakovlev'tan çekerkenine, iki kız o kadetten üs oğlanın gün sirin görmüde. İdedilen soğuklar mekanik, barını barı sattır, satavana den so, ucurutumdan bolçut, lehit berde,
sportundan utumnaktı jarıktanar. Ödeydägi ayak sandan baharına jaska soğparından ülenir. Oğlar bu görüsterde günü görmek çiçekler bu kısbıt Diana, olbut Trafim. Yürü kımın balaktan, taptal uyatın çalınan kılar bıktara. Saydan yaltırağa, taptal bıt uatın sılaha. Ondan lubat ayılgıda namaz bolanın Allah. Ben değil yoktur, güçsüz geride eskiler. En silgi onu ağa iyi uğurtenize indiki erenler. Dedin olonko omunun olu uğran sergedekke tabatayanan tariyan alan omun tölen anarda osturiyeni gerek efsemidin sergek sehemmidin sehergedek bit boldun. Tığınca 900 avani sallaka Dürüm kuba ayılaq enseli koşutugar modut nehileger Veresimen ona Ivan Vasilyevich Makarovtar den eder yolda Oluğa baraksan gün serin körbüde. Oluğa kök konular sırsı kalaha kötürü süyleli sevgi satyagali sılcan aygır selik ayılgattan dorgan kolbon sanat aharan manlık den ıydıla olgu debitü. Arayılgan sirganından kelbit analın miyene duguy. Oğa gonu, oğa boğlanı, oğa sahın, jolloh ere bollun. En tulağın ıras kallan, külümnes gün kergettin. Kiniler sırıdadan, siriden bir yektere, en inniki sırdık olokkun. Gündülma kallanım, oğa saspın kepsen kulu. Ol canım, en ulu cehevay ayı aramatçılakın. Oğlan ol bastır burada, narın kız baydadır baya bolun. Adının külünnes gün kepseği. Külümnes gün, toğ ideni düştüğü gün. En indin ıras sırdık, kün odunu çağılkay. Sport görünger ügüs sitihi, kıyı, örögöy güyden. Onu dağınan, biller göster, saha siriger, olus nadalak edini dağının. Dığı kayıstı vata sayıtlargar, küyüske üleliyen. Taptalın solun, ıy toyon sırda dığa. Iytayanım,
тапталлах кергеним кин болугай. Себери, серебей бараган серебей дәдербин, дүйрек бараган төлкөгөн түс дәдербин, кересибекки курдук кыргыбай кергенин, улуу байкал көл турар дөдүдү там кантардыла, кийкиене керемеhe, ыз кийене керете болуга, саға серин соғыру коратыгар, көрсөмүн сүрек кытнан сөбілеген, қарақ қытынан қайғағын, жоғын маңызы болан же оттерінен, ияғы дәтәрі жол білеқи, ақытын аттатар, үт жатқаннан оқы. В регионе России, где расположено одно из величайших озер в мире, колыбель множества древних племен и народов, озеро Байкал в юго-восточной части Иркутской области, в районе с интересным названием Осинский, в селе Новоленина, в 1983 году в молодой бурятской семье Агнии Егоровны и Юрия Кирилловича Багаевых родилась прекрасная девочка Мария. О, священный Байкал, скажи, какая жизнь ждет меня? Какой будет моя судьба? Скоро вы всей семьей уедете от родной иркутской земли на бескрайний север, о котором всегда мечтал жить твой отец. Этот город, построенный в глухой тайге под названием Нирингри. Этот город будет для вашей семьи второй, не менее любимой, прекрасной малой родиной, где пройдут лучшие счастливые годы вашей жизни. Там родится твой младший брат. В этом славном якутском городе Нирингри встретишь ты своих настоящих друзей и, конечно же, свою большую любовь на всю жизнь. Ой, как интересно! Спасибо вам, священный Байкал. Жылқахан яға, одумқан оңута, Нирингри коракка. Эдересас умнулубат устужон нур керес кемнерген. Уллах кыз бебелергер испиңи доғырду сыганнара, таттал кута, отугар кубулуй бута. Кехенги чумпуга, сеттихен уллах кыз, оргуйду камсаллар. Күттен күн көрсүхүй түмүгер, бир биге санаға келдилер. Олох кең арты көрүктенер, жоғыннақ соругу ылынан, отыйын 5 күнігер, 2 дынча 3 сыллаққа, сердәғи амалы долорон, ыл болары көрді хүй суругу, долгуя удары уыннулар. Төрі оғыны төлкелен, унар бурону унардан, номаққа ақтылары жолланын, айқалы кытары алтыған, нус бачы оларын жолланын. Нөрөндер күйіп болғын бар жоммут. Қатын чырың мастардақ, ұйғыбай мұраннардақ, ұрат жәнкер үрәқтердақ, керем аны жоннардақ, қатын арыны әлегеттен, керені керексіз үдіні үйрітер, үшігейгі үйрітер, недер ғыл, макарафтар жегергеттері болабыд. Добрый вечер, дорогие гости и жители Намского улуса, уважаемые члены жюри и участники ежегодного конкурса «Сайдан Эл». Разрешите от имени нашей семьи преподнести вам наши угощения членам жюри. Национальные блюда нашей семьи, козы и якутские блюда. Добрый день, уважаемые зрители, жюри и участники конкурса.
Я Макарова Вероника, родилась в 2007 году. Совсем недавно я закончила 4 класс Намской средней общеобразовательной школы номер 1. Сдав вступительные экзамены, я поступила в Намскую улусную гимназию. Я отличница учебы, занимаюсь спортом, легкой атлетикой в Республиканской детской спортивной школе села Намцы. Активно участвую в разных мероприятиях, танцую в коллективе Ниргурун, являюсь участницей и призером многих олимпиад и конкурсов. Хочу рассказать вам про нашу любимую маму. Наша мама Мария Юрьевна, она очень добрая, красивая, отзывчивая, хорошая подруга, активистка, организатор. Наша мама очень хозяйственная, она очень вкусно готовит нам разные блюда бурятской и якутской кухни. Каждую весну мы вместе сажаем овощи и цветы. Мама работает в управлении муниципальными закупками, главным специалистом, а также она председатель лёткомитета класса в Намской улусной гимназии. Vastavılar jüriler, göratçılar, ona gıddaçılar. Men makaraptar çekerken bastığı gücüler oğulları yura makarap dem bolağın. 2-nji yıllarga gün serip kırpıdım. Namulusta gimnaziyatın afsız kılan öğrençti. Sportunan jartınan, futbol, voleybol köründen. Onda oskola hinağı kıvı komanda, onda ente folklorni bilakka juluskan jenatta jartınan. Ulusi tartirandirer gaqtaq kıttığını ılavın. Bilgi çekerkemen kakka kibit, erella kakkina durda ağabıt Vladimir Ivanoviç. Kine bastığı üttük kuyrağa alın klası uçutala edeler. İkis üttük kuyrağa tığ hastadan akademiyadır, zaatevnik ededin bağlamıda. Ütüyesemen meygılağ, ülayda kene ütüyede. Namluğun tığdın hastadan nişanlığın zemisticileri ağam Vladimir Ivanoviç. Dağ bolunu tutan sport körünlerinden, köngül tustuğundan, kapsağayından, gerigoy sportundan umsugiyan duran jartınan. Sport mastergar kandidat, Olimpiske rezerva училищеден бүтәргедә. Улус, нәлек, общественный терәнер, кафтах кыттыны олар. Қатынары нәлеген депутата. В нашей семье мы воспитываем наших детей в добрых традициях, в любви, взаимопомощи, в поддержке. Прививаем нашим детям уважение к старшим, к родителям. И ценим общий совместный труд, совместные выезды на природу. В общем, увлекаемся вот такими вот совместными делами всегда. А этот год у нас нынче юбилейный. В этом году нам с Владимиром исполняется по 35 лет. В этом году у нас 15-летие совместной жизни. В этом году исполняется 15 лет нашему первенцу Юрию. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех семей с 25-летием семейной демографической политики в Республике Саха-Якутия, с 10-летием детства Российской Федерации в Намском улусе. İllen gelmediler, ceker geminen ayılga sılcar bıtın. Ayılganı karıstırga üyer edebet. Sakabıt serin kere ıtık sildirinen, oğlar bıtın kıtta küyleydir bitin. Çöl oğlu tutuğan sport aras körünlerinden jarıktığından bıtın söbülüyüt. Namuluğun oloqtaq kırgar parakıtıgar kereni sırdıgı, taptalı, çöl oloqtaq olboqtaq kereni kereksen, Бүгінгі сайдам ыл конкурс барыгытыгар сайынылы саяғас сананы ағалдым.
Билинги кемге үгүс ого интернетке, соцсеттерге, арағынай, электронный айлууларга күні күннен олырылды. Қайта оғаны телефонтан, планшеттан арарыққа сөбүй дейміз. Вопроска мен ана авыр болғана оғаны өтек телефонтан анығы олық сетимиттен қалура таланған оғаны интернет бұланған оға ұсылуия маруңын оға жетігер жарығырығыр әлбәқ айсқалақ әлбәқ интернеттен көрбетін дағанада болды қатылығыр әлбәқ функциялақ тоқтар игровой онда воспитательный директор дияды. Ол онна кыз оғыны етеге аға орола, онна ие орола. Мен ағам кейбіғытынан ол оғыны етерге айылға сығырам, спортқа, қанның спортқа бәтін кірадаттан көтерерін, ол спортын қайынтап тырын күнай жөндік дәріптан, әлбақта айылға бұлқы жасылжам. Оны қытан тұтоқынады ол оғыны. Біліңе олар көрдіққа олақан нағанлық олаға қанлық көрдік. Егер олы женуттан қараманнай күттан опсайнан айылғаға ие оғану тоғыз үйе бұға бебейден әлжіғар жан оңны күш күрдік олық үйетін тұқары күйін қарыстықтақ, күйін бәйтіне өтітігер тардықтақ тиғанығын. Онна ие тұғы ғынар күйі соны түптер. Ол ең бастығынан ие бәйтін орола жоңғы әйгеға үшігей көрдірілер болуқтақ. Онтан бейгі бәйбіт күйіс бұтын кірар дағаттен культура өттігер сығаран, спорт өттігер сығаран, білген кене үз сағыттан құруқ сығынаға ғытжар, ол ең сен өрияқ құрдық дейғанығын. Онна бәйдің бағатын толарын ұттан толқа берекпін бағарабын. Балетная студияға. Кене білген бастығы қылағы өтерді 2 класска керерігер уже дополнительное образование өтітін бағылы дейғанығын. Бағай баларым. Оғабыт олыс мәніктер, воспитательлер тылларын истивәттен үңсі кирбет. Қайдақ бапыровы бұғар ағыт. Оға беннен тұрар мәніктер, оны кемді баппад. Ол ғынан баран бұл воспитательлер тылларын истивәттен басыдан тұран төрөйтін бұғар қанады. Тоға истивәт еденде. Беймен қола бәм ұчудал бұғыдынан қола мен оғаны күтті бәм сібәстін оқтуқтақпын. Оны ұқтару мен ұчудал бұғыдынан төрөппіді күтті үксөл өлектақпын. Ол күрді мен қола бара төрөппіт бұғыдынан баспатылы күтті тәңге бейге өлелән, туғары мероприятия ұйдан оғы интерейін тардар күрдік. Оғыма нектәбәкке бұл саңа бедейді көргіні ұларын тұғығар кығылықтақпыд. Қолары бейі бәйбіт оғықтылықпыдна, манда олбыт трафим ден таққыбыта дейін, әме олыс мәнек, бейсеке олар бұд. Оғынан баран бейді өте сааттарға оғылар бұд тұғығар ара сәлбәқ мероприятиялары өтіппід. Эстафета баран күттан, 23 февраляда болым, 8 мартада болым, туамет тәрәхәңе күттігілақ болабыд. Оча көстер оғы бұл, мен төрөппүтін меға кығалар, ода мен баспытатыл тылын тоға мен істей оқтақ күнай. Баспытатыл меға жүгей бағарар ден сана керекті оғы. Оннық, бағы баларын? Оға идетін әрдеттен сөпкі таларға қайдақ көміріуққа сөйлей. Одан бұл топ мен сана бар бәм бастығы идем алын класс учтала боларын бұғытнан, ханауынан оғы ититігер амыстан иегер оғы ұрыттағына бұл ие кепсеттен, түріппік кепсеттен, жысаққа ұрыттағына осколаға келбетін кәніне, кені талағына бұғарылған таланын білен, бұл оғы тұққа жоғырдағын әдеттен оғы білдер. Оны бұл оғы таланын бігі тұнсайынлары бұтығар арас бұл осколаларға білген кружоктар бағылар, кенегелер, пособиялар болындар, бұл интернеттен де болын. Түріппет топ бар туынан көмірі өқтәқтен.
аныбын. Биһиги улахан олбутун бу кырдабыттан бу экономист болуун хөптөк ден экономистке финансовый тока таланнар абиттен. Onu tana bu kutukluu ilini federalный университет керемет оғыт тест тұттаран кірчік экономический өттігер қайызғалар өткен бар. Кірік ұспыт болуынықтан ме кірік дағыттан аты еркен тоғыр таланнақтен бар бұппыт, онтылбыт әме бұл тест үйін көтірбітінен кірчік аты еркен тоғыр, оны бейге бұл оғытуғар қаямыт Тоғы ярмаркалар болуынлар, атас осколы мероприятиялары болуынлар, аты ерген кенер ажағай шөйдік кытта.
sürünün dengerden bu eye hayalgıya cemmeline cemmeline oh cemmeline cirenkeyke girenin güle narından çıgını giysağda boğanın gemmin geri gelin gün otun sanatta gergey bir cühünün alıp da konasın taptalın bellahtır cemmeline cemmeline oh cemmeline cirenkeyke cemmeline cemmeline oh cemmeline cirenkeyke girenin güle Спорту денивистан хамагаттын хире гиттерини нохмут кинналек чекер кеттерин көрсөңү эхе хананы ого дого бетін чептигиндер элчилилери эхе хананы чекерген спортивный түмөккө спортивный бүнгүтүн эгаддери көрсүн Give me reason, take me higher. See the champion, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifted as we lose. Вероника, Сандр, Эвелина, Винсан Хоткиннары хамагатта нехилеге All around us, forever young. Singing songs that make us song.
Kanlabarı, haltarıyı, çukuruyu, bokattarı, çuğru biyeri kaytarı. Torun toskun, torulaha, çuğulatın, tutuha, kimin tokkun, kurgutuha, tutsa kura, turgura. Sürahte belki diğer el kimin elbeder. Ülkel sulus ürkü
үрчүбе, ылжыттар, болельщиктар. Улана проект ата тесирин олоон сайыннары ден бәбит ухайбыбытын кеңетен арас тохтары оңоромот проект оңордубут. Биги булана жебин материнский капитал бутын манна молодежный программа керемет, икки тестер же туттуппут, он тойбутан керемет олох карахалла. Жебит булана бутурар, онна тәрәхләк болар. Оны кытта бу аныга олох элдебилнен, каматы кең кон болын, манна икки бокста алтыдалтылар гараж бар болохта, онтон болағана арас маллар бүтін, көңі таңастытын, ең қарайарга бұл қоспо. Онтон болағана ол оны кытта сысты сетбәхе тоқтырар болар беседка. Ол беседка бола анығылы, стекленной манык ана тоқтық раздвижной аннақ болар. Ол егер болар мангал, арағына еде скамейка, еде құрттар бар болалар. Онтон болағана келер бұл детская площадка. Бұл детская площадка болағана оғыны арас өттіттен әт сүйін өй өттінен барадына сайынларымға арас тоқтар тұрып болалар. Сөп, онны олағына дайшы көрін ет болақытына бұл егін егітер болағына зеленый сад денсі. Тәсілеген оларды бұйымнан онына бейге әтер жаттар кеткен ағаспетін олығар талағаларға олары оғайпалара жопчу олықтақта. Оғайпа еттен туғын тәсілі қарыстырын онтан тақсар оғаны оқуырын ет көрілгер, істерігер, ұрастық тұтарығар, онтан жетіктен тағыстар әме оның жы ұрастық тұта қаба қаттар ден. Проекта онна бұл кыракий фонтанна, олар качельна, оны зеленый сад болса, бінесі бәккілер, оны мас үйінер ете олар. Оны олағына бұл үндітті көрдік бұтына оғыротағын үйінер ете, бұл олағының типилейса, оннан арағынай сортағы оғырот астарын олықтығыда, онна бұл бәбек, арауына бұл өлеңдері салатыға берек үттігір олар бұд, ұттан жоқ күті өспіт. Олен оғыротынан жарығырақ билеға жепчігі соғыс, онына бөлгетінен соғыс келді. Бұл дашы тоқпұт қортоска бұд бағана тәкелер. Онтан дашы бұл индигетін көрді құтына бұлағына теолығыр қанның кейі кәті қайысты бұд оғы бұлаға елдері жаттары бер кәті қайысты үйт асы бер нада. Бұл қотын, күбілбақ, онына бұл бөк тұғыр, мұсыр тұғыр, оны әте төлі бұлдыры бұларса. Бейгі болағына бұл манна әдер оғылып бұтыладаларығар әрті келелер бұл кейбітігер маннық условияға тақсандар келелер жойы келелерге барда бар боларда. Олығыра бейгі ұжыр кең бағайбыт сендер, пілімәйінсалар, пілімәйіндер, әрқақ байылар олей құруғын кәлендер құруғын әрқақ байылар жылдар олар олей жеске площадка бұтын қаяты бұл әрқақ оғаны күтір әртағана сайтар дед. Онда болағана бұл тоқ барарсап, барыда айылға материалықтан олар үксе, кене болағана маға білем. Чукалан олар дед, тарапенка. Ондық дұрышқа болат, үксе, онда болағана бұл анда қаракей тоқта, ода йорнақы. Анда болағана бәйім иделер қолы сайының ийтер балып тұтуқаса, бұнда арас келгетейлі жау кәлерігер, көрерігер, істерігер. Онда айылғалы ғетергі дағана, айылғалы алтығырға дағана жемчеге ғылықты онда үчіге иделерді. Бұл маған бұл зелеудай ұғылықтарға сераға барар, қары қаптағас, қыл қаптағас, жеденік қолғыры тәттен олар астар бұты бейге олбор бұты егер дәрәбет бейгетен олбор егер бар болар. Бұл болағына
көрбүк боллакытына каликабыт манан турар болар, онда бу манан кириге үрдүгер өтен навестар балдар ден. Орун бигер кийди меребин уже артактан таганы, тылтан таганы туттабакын уже раз сыдды канала орун бигер кирай келем. Ден. Кирата үжи тераса бар киребин, стейтен намыр паспорт диyor. Вот. Bu olanı bu ederli ceda kaçı programı üleli olan onda kesebit iki teste astal talak diye tutarlı kutu tutarlı gülüşke diliye tutarlı kutu olin o da kira turar olin gah kerja kita kau nonton turar kirari belum turar diye edemsa onda bu manlık programı üleli turarıgar bağırı meta Gurutun maktanavın tindik programı varıgar. Bu bandık kollağına bisetka uçken olur, doktor bütün göstergen, doktoru göster, hınyanar, tekelleğine anda düşme olan çubuk hirge olan buat tindigar olarında, buat keraslir bihine buat tindigar olan doktor binar, gülsen, kiyi kersede, arı tartıgar sığama tartarken edip gönderirler, tokuydarlar, birer göter mesleğin olarsa. Bu olanı fantamız bu zilyonuy ulaşarkımız mandık kunduk olar. Bu kırıkı fantamına bu anıgı dugunan omalı, itevlinden omalı bulmalı nasostak dayada sayının kurgusu taşına evliliği durar. Gayet o bandara barar. Onu kadar denge altıhan bu rahagar bu tarafı yukarıda. Bu deskay площадка вот манны курдук токуйдаты вот буллана элбак функциялар ки ова элбак ова тенге кирен онюргар кетеси манасы окна элбак ова харазы бигөн юргар бебети дүттерегер бебетен ортук болда хатыргар оннан исейттен ова арыларгар диет. Вот буланы турудукпат тити кырки опут оптотугар именно самай бу хавтын ханятар барги кали балыктар бутин балык кийтен ай оңостор талахалак ханjana астына көрөн аар кетбит болукта бу опут мамды кутук токуйдатыбыт обурука агагас сир кихи камера хиреп баатта огурут егер китнере баратын тухата огу тухата харан көннөрөт баратын огурут аган тухата харан баяга күгөр кыстыкка килергер белемнери болар. Бу болгондого тихит мактанабыт онда эгитигер кыттан астылар тофоткиннер жекерген хаба. Сахатка болот лынкынан күйгүр абылыр. Эбиге толгон сөйлем санатар болот кемнери. Жерей докомгом токтоно энсели көчнөрдүнөн каспийги сакалы санала эгин хеттин жоллонун. Семья является стимулом формирования полноценной личности, мотивирует его социальную и творческую активность. У каждого народа с древнейших времен существовала и существует народная музыка. У народа Саха таковой выступает прежде всего хамусная музыка, которая имеет многовековые традиции и сегодня переживает свое новое рождение. Использование же в работе с ребенком народной музыки может служить эффективным дополнительным средством возрождения традиций, фольклора и этнической культуры в целом. Актуальность проекта в том, что игра на хамусе и развитие музыкальных творческих способностей способствует общему развитию умственных способностей, психических процессов, мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, ассоциативной фантазии. Основываясь на опыт старшего поколения, мы занимаемся самообразованием. И нашей семьей были разработаны занятия по обучению игры на хамусе, которые сопровождаются рассказами о значении того или иного звука. На хамусе мы исполняем лирические песни, ритмы слухая, обыгрываются пение птицы, кукование кукушки, пение жаворонка, цоканье копыт скачущей лошади, звуки капели, зимние вьюги и так далее.
Наша дочь Айлина учится слышать звуки природы, исполняя народную музыку и таким образом приобщается к музыкальной культуре своего народа. Цель проекта – формирование патриотических, духовно-нравственных чувств ребенка с приобщением их к культуре своего народа с помощью народного инструмента «Хамус». Реализация проекта по формированию народного инструмента «Хамус» включает 3 этапа. Первый этап реализационный с 2016 года. Это ознакомление о хамусе, хамусистах, встреча с мастерами-хамусистами. Прослушивание музыки хамуса, различных приемов игры, стилей. Работа проводится во второй половине дня. Познавательный материал дается через наглядное и практическое обучение. Второй этап основной. Тут уже идут первоначальные навыки игры, извлечение основного звука, простейшие приемы дыхания. Третий этап – это итоговый, то есть 2017 года. Обобщение полученных знаний, оттачивание мастерства, самостоятельное составление композиций и выступления на различных мероприятиях. И также мы продолжаем еще обучение на хамусе. Увлечение игрой на хамусе имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Оно не только открывает путь к прекрасному видению мира, но и учит преодолению трудностей. Первые навыки Айлина получила в дошкольном возрасте, при наличии маленького звучного хамуса. В это время она очень хотела научиться играть. Нам необходимо было правильно обучить фиксировать хамус, ударять по язычку, выполнять простые гласные звуки. С 7 лет у нее поменялся прикус из-за молочных зубов, и потому практическое занятие сейчас происходит реже. В основном она только слушает. С 9-12 лет будем обучать умение играть сложные композиции с помощью фоновых композиций. Импровизация – это самая доступная форма музыкального самовыражения детей, где ребенок раскрывает свои творческие способности и проявляет самостоятельность, музыкальное мышление. А хамусная музыка имеет в основном тематическое направление импровизационный характер и всегда связан с воспоминанием родной природы и состоянием душевных переживаний исполнителя. Педагоги также подчеркивают, что дети, которые занимаются хамусной музыкой, как правило, хорошо учатся в школе. Таким образом, мы выявили, что этнопедагогические традиции народа Саха являются главными условиями обеспечения результативности работы по повышению педагогической культуры родителей. Музыка хамуса, переданная нам предками, способствует сохранению традиций народа Саха. Приобщая детей к культурному наследию, мы воспитываем в них чувство патриотизма, любовь к своей родине, знакомым с культурой своего народа. Разрешите перейти на свой якутский язык. Биги жекетимдинен уг элбек мероприятияларга топтогот ол курдук бир мероприятияга комустабыт ону кыскыт жөт сахагар көрөн баран жиктиргебите тогушугай инструментга банюгутуйде ол антыныла кинеха комугу бэбит мандык öğretemейт бэбит жонноктон мастер сүбэ ыламыт жактыбыт ол курдук жактабыт икки тыгынча 16 сыныптан билигин кини ототе бипит курдук түйендер наоборот билигин уже в основном практически мандык билигинистер эметер видеонон хомус көрөлөрүстер бэм болгана комустурга школага кергемиктери билсербер кини комустурун эме билбитим эккен школага национальный фольклорга кружокка сажыппыт антон билигин онян директору
Бастауылақ үйдір сөбе. Бейгі яғылықтар тек әркен барайықпыт семейный туризм подоступцяныстың ұрықой край еден. Салаға кейлер барайықпыт ада түрәбін дөйті бар тапталы етер саға ғалы яғылықтар. Эти көрдік бейге бұл проекті темадан сағалайбыт. Бейге бұл төрәбіт өйтіға тапталы етерден бұл проекті сонына біленге сайдылақ кәмге тұлалы регеға кең білілер, бара түнен сайдылақ патриотическай тылнақ кейінады. Олада бейгім бұнын тұлынан ағастық саңарар, кепсир, өбігілерін өстерін, кемден кейіне қаттан қалнағын үшгейдік білер болыпта. Бейі бұл үләбет сыйла төрәбет өйдіға тапталы еңері болыр. Сорықтара төрәбет өйдігі бұл тұлалы регеден қарысты болақтық сығанларға өйретті, белейіне тыл саппағын қаңаты, сетілмәк саңаны өйкі тұтар жоғыры сайынлары төрәбет төріткөлбәға тапталы кен тұттуыны иді. Бұл бейі сабағалағын, онда бұл бейі проекті түміктір үйлер көріңе ләббуктен болыр. Ләббуктен тұғын билерге полоди лабукен арас быгылак септерде кемберде огон тренингтарда сордактарда бе оңого кинеге болар. Бу бии бу проект ата колоби же опсы проект түмген лабук онтан бу бии оголар бу опсайнан бу сидихирак болалар дияттын багара балакана бу оголар тылларын саппага билилere хаңыр төрөбүт өйдүларын таптыр болалар. Бу сама бии сүрүн сабык болар. Бии бу проект олоққа кендері түймектері бастығытынан тәрәйін түймек, үләгі дылдар түймек, оны түміктір түймек. Бии бу проекттің кыспыт бұлырын төт састағар көкуйдабы бұд, бір сылығы біліге бу, оғыбыты бии дүгі иге яқтың бағарымды. Туақ төрәбі төйдігі тапталы өйдейін тұғынан жөйдік білер дуы, машығынан нам серін тұғынан жөйдік білер дуы Маны попростар кейбеттері оған сендеріме біліге бұл проект бұд олыққа кейіпді. Бұйылғаттан сағалады бұд. Бұл бігі көрәбіт проект іспаханы. Бігі бұл проект бұдын опсайынан үс бөлік қарарды бұд. Блокқа, тұндықаттаққа бастығыда жол таптал ұята өдей бет, әңселі қочатоннам, оны мен дойдым сақам сірі. Маны өдей тұғынан. Бұл өдейбет, жол таптал өдейбет теңе бігеге 2 сылы беремін. Отжа мен бұл күйім, 2-ден жол дағы сылы керерген, өдейін тұғыннан үшөйдік білен керектәқтен сыллақ сұрықтағы жылы. Онда дейін бігеге бұл оғылар бұл өй басыдан тұран өдейбет историяда. Конечно, білген историяны оғы тіреден ұрыған. Но оғы бәйден сағынан көрін, бәдер өйдөнөр гына көпсейбет бұхарабыд, онан сетерін бейі бұл өдейге сақа сірігер бар, соғытық, ияға алпан ат музейгер сырданларамыд, өбігілер бет үгестерін
кайда колорбуттарын кепсен, ол курдук бу быйыл өйдейбит 315 жылга аналлах быстылла турорулуутун кепсен. Олбара Диана кадер халыста. Бии өйдейбитин тогон өйдейген атабыттырды. Гетен кинес олобу. Вот, бии колору өйдейбитин болки, өйдейден кинес киолор бут, ол ки артынан атабыттар. Бу молодец. Ол курдук алды ыгактырсыр. Ыгактыр бии бары билер бу брахани курду санылар. Колора ол буну бондук болбакка биз ыгактен сайынды көрсөр терехин. Onu oğondu ödüdük kanada, onu kolabram barastoyduk bir asakalı siyerin tuğumun. Bu günü görsüyü bollay, oğu ödüler kına bardın işe batıp baharam verevit. O kurdu göster hıcıvıt sirpet kıyı memoriala. Bilingi eder kölüğüne ağa doydu ulu seyitin tuğunan üşügedik. Horoğular komayogun bilbetten. Olin ağa doydu ulu seyitin tuğunan oğu bize ebehel bilekter. Olin hege sılay sivica pamidi Kötüpekke hılcavıd. Bu yüdeybit istoriyeti tümügünen lebbuk bastığı sıraya oğuldan tağıstar. Manna bihi görevit foto album, oğular bu manna kolabra foto albumu görenler oğular men bu hanna seçepini, oğu tılın sapahar bir. Men manna hanna seçepini, manna tuğu bilbipini, manna toğsananı öğretbipini, den oğu manna beyde tılına kapsiyedin, manna kıyan erilerini kolabra ser. Halgi bu şüterevit duydurduğundan men öz kohanları bilekte, ona bu halgi barda kamanlı kine oğu inteligentardan periviyortuş denen yollar bağlar. Onu aras on yolları killeren oğu inteligentardan kurduk. Bu sıcıbıt sirin ağıtları bilekte, kanna hacam ağısbıdın kine. Salgı ilkihinen barar bileka çekerken obsastıva tiragadın. Benim turan iya ağa arolun ürdüktük tutuyu. Ol geçtiğinden bihi derevine bitigen ödeyge iyes kivera var. Bu manna bihi 15 geroi iyevit 15 geroi iya anallah iyes kivera bihi ebevit Razali Stefanovna olbustargar. Antan ağa arolun ürdüktük kanaların tuğugar ağabıt kuru ağoların batığından hıcır. Ayıl kata bolun Oğlum, masada doğran oğlum var, diğer batınlara hacersen çok var öyle bunu. Onu yengeme tospa çekerken obsestiva telagadın da bu. Kime tospa ilgi sarıldılar. Enge olar oje bazı olar çekerken bazılar var. Halkı olamaya kadar bomdan kapsir. Çekerken ruidur, iya kamar hacıda bolabın. O sanki iya ona ağadır oğulların bilekte. Kız oğa atın idiler, oğul oğa atın idilerken. Halkı bu ona üyeley kırdığından ayan. Kamayı hem bu kolora detsat oğulara men bu teriteler kanan turadan hara bir better. Manna var yanlar okurduk. Bihige bu ücü baydık sol ayan diyen oğuramut oğular bud. Kaz bildi terite kira sılcan kim manna kaydak doğunastak üyeleyinin kırtabesi heller. Bu karağa dehi bu kolora bu продавецbolar, bu paşarnaydar, bu administrasiya hıcıpı diyen. Bu oca bihi bu ülebit tümügüne bihi oğu taptalı ötürevit ödün taptır boğanladıkta. Halkı içi bihi ödeybit inen büppet, ösü bir sıl var, ontukabıda bihaga kira ödeybit baraksan diyen. Ödeybit baraksan diyen bihi ayılgatın, kini sayılıkların, o hayılıklarga hıcıpı, onu en baradan diyen dostane zaganyalarda, sordaklarda kinige halgahına bolar. Ondan halkı ya nam sirigen nam umular taksan, nehileklerin keriye, namın üçüncü yaktakbet, ondan sağa sirigen, ondan salgı Rossiya hinen, ondan oşa andoydu hinen. Takı bolar. Ondan bilgi cekerken oğlar bud, tuğalı regiya kiyen bilgiler, barıtına saygılar, patriotiskay tırnak kiye bolan, tağıstırlar demek, mandık ülene sağlatı bitten. Добрый вечер. Наш проект – это семейный туризм по достопримечательным местам родного края Республики Саха-Якутия. Цель этого проекта – расширение представления детей о родном крае, в частности, о достопримечательных местах Республики Саха-Якутия, воспитание патриотических чувств к родному краю, сохранение красоты родного края, природы. В нашем проекте семейный туризм, мы считаем, что он способствует сплочению семьи,
вырабатывается взаимопомощь, поддержка, и также у детей развиваются такие волевые качества, как сила воли, терпение, выносливость, ориентирует на здоровый, активный образ жизни и помогает разрядиться. Активный это отдых, получается, да? Следующий слайд. Актуальность вот, обусловлена тем, что вот, в основном познавательного рода получается, да, это как бы дети узнают очень многое нового, интересного. И для обычной семьи это как бы бюджетный вариант тоже. Вот, если вы планируете бюджетный летний отпуск, тогда по родным местам это очень хорошо. Как бы, вот. Дальше, следующий слайд. Ага. Все знают, что Якутия – это удивительный край первозданной красоты. Край, который кто хоть раз увидел, уже никогда не забудет. Очень богатый на природными богатствами, величественной красотой. Это дремучие леса, это бескрайние тундровые просторы, седые горные вершины. В общем, дальше. И вот для того, чтобы увлекательно отдохнуть, не обязательно лететь там куда-то вот за границу, можно у себя дома тоже активно отдохнуть и узнать много прекрасного, неизведанного, интересного. И сейчас я бы хочу рассказать о тех местах, где мы уже побывали всей семьей, с нашей семьей. Да. Мы были в этом году, вот, посетили Ленские столбы. Дети были в восторге, им очень понравилось. Мы взобрались на вершину, покорили Ленские столбы. Около минут 40 где-то мы взбирались, конечно, устали. Они, ну, в общем, вид сверху был вообще великолепен, так что дети были в большом восторге. Следующий слайд. Так, река Лена. Вот на Лене у нас есть такая семейная традиция. Мы уже на протяжении 5 лет ежегодно с семьей выбираемся на дикий отдых на остров, на реке Лена. Едем прямо на моторе, выезжаем на остров, и там 3-4 дня мы там без телефонов, без ничего, мы там отдыхаем, играем, вот рыбачим, катаемся на лодке. И плюс еще когда с вами хорошая компания, ваши друзья, это вообще все с детьми, там, ну, в общем, очень интересно, детям очень нравится. И вот в процессе этого отдыха мы, естественно, сближаемся, какие-то там вот чуткие вот чувства тоже появляются у нас друг к другу. Дальше следующий слайд. Ага. Булус. Булус, ну все знают, что Булус это вот такой уникальный природный ледник. Тоже дети вот, конечно, им было очень интересно. Вот впервые мы им показали, почему-то он находится рядом, но никак не могли до него добраться. И вот в прошлом году мы съездили, ага, и они вообще там так удивились от этого. Все дальше. Тукуланы. Тукуланы это северные пустыни. Это горы, великаны, пески. Там такая вообще неописуемая красота. Тоже взбирались на эту вершину. Дети кувыркались в этом песке. Несколько дней мы там лежали, отдыхали. В общем, ну, как обычно сейчас новомодно, этот сельфи, там фоторепортаж сделали такой хороший, вот памятный. Почти прикоснулись к облакам, можно сказать. Дети тоже очень понравилось. И нам, и детям. Посетили мы еще вот природный зоопарк в Ботума есть река, да, вот там есть визионарий, Усть-Ботума называется. И там вот, к сожалению, вот я почему-то не нашла семейного фото с бизонами, но мы их видели, они такие огромные. И вот это у нас был олень Тимошка, который вот, там есть база отдыха президента, где вот резиденция президента, и нас вот пропустили как бы показать вот этого вот оленя. Мы его даже покормили, бизоном, конечно, не подпустили. Но тоже вот задорно, там сплавлялись на лодке. К сожалению, тоже никто не сфотографировал, потому что все сидели в лодке. Так, следующий можно? Ну, Амга, это само собой понятно. Ага. В Амгу мы ездим за ягодой, мы купаемся на речке, шашлыки, костер.
Ну, в общем, это мы с Володей вдвоем ездим обычно в Амгу, потому что это более какое-то романтичное, что ли, такое место. Ну, нам очень нравится, поэтому это тоже постоянное наше место посещения. Следующее. Ну, царство вечной мерзлоты — это тоже как одна из достопримечательностей, конечно, нашей республики. Там, это как музей, мы его посетили, вот приезжали мои родители из Нерюнгри, вот мы их показали как бы нашу вот красоту вот в Якутии, что есть такой уникальный музей, созданный из льда, который вот разные, там очень много красивых скульптур, дети тоже вот это вот все видя, они искали там, о, вот это намский, эту скульптуру сделал намский скульптор, видели, очень обрадовались. Ну и, давайте дальше. Термальные, вот, минеральной водой источники есть, да, в моем родном городе, Нерюнгри, да, я в нем выросла, почти, можно сказать, родилась. И мы туда вот всей веселой чистой компанией, тоже с семьями, с нашими друзьями, семьями ездили отдыхать. Вообще классно. 30-градусный мороз, вы представляете, там на улице, в бассейне купаться, это вообще что-то, да. И источник такой теплый вода, и когда хорошая компания, вообще здорово. Так что тоже вот советуем семьям, туда тоже можно. Так, из интересного, вот пришел такой слайд интересный, да. Мы встретили в лесу когда-то, вот на первом фото там бурундучок сидит. Он угостился нашими оладьями, которыми мы оладью преподносим же, да, как бы вот. Это вот его не видно, но он там есть. Видели дети теплоход такой, вообще так им понравилось. Такой огромный, с туристами, там были немцы, французы, там, и сфоткались мы с ними там много. Вот это вот Вероника поймала рыбу сама руками своими. Она просто зашла в реку и что-то там делала, не знаю, пока мы там ставили палатки, и прибежала с рыбой, говорит, я поймала рыбу руками, вот. Так, вот в Бодрове мы встретили вот такой интересный, этот есть, дерево любви называется. Это ель и береза вместе выросли, они с одного этого, с корня выросли, да, вот тоже такой. Камень в форме сердца нашли тоже, такой хороший знак, подумать. И вот современные технологии тоже, вот такой телефон обнаружили мы, что он совсем похож на iPhone. Как-то было тоже вот. И вот это весело. Мы вот когда ездим, это вот из острова, вот когда мы ездим отдыхать на острове, мы запускаем салюты, играем в эти дикие игры на песке, купаемся, вот моторы там приедываем, прицепляемся и плаваем. Ну, в общем, у нас очень такой активный, хороший отдых бывает, семейный туризм. Вот мои уже пришли, оказывается, на сцену. И мы вот всегда вместе, всей семьей, вообще в восторге всегда от наших вот таких бешеных выездов. И никогда от одной поездки мы не разочаровались. Всегда узнаем что-то новое, полезное, красивое. И каждый год дети уже требуют, а в этом году мы куда поедем. Поэтому я считаю, что нужно брать в пример и всем семьям обязательно возить детей своих, вот, развивать семейный туризм. Всей семьей.
Foto izlenmegini bilastirge keviller. Gönlün göder boğlanı
your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in the life goes on as it never ends. I just don't observe the trends. They never say, never gaze from me. Beauty roads to an endless love. There's no control. Are you with me now? Your every wish will be done. Let's me show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. There's nowhere to run. I have no place to go. Surrender my heart, body and soul. How can it be you're asking me things you never show?
ettileri bulunadın. Havana jirme soğuzda vurdu, kıtaslar sarga vurdu. Sırdağa ben ayağımın vurdu. En yakar baskın gündüğün olur, tokada dengemedi. Matana ben juhara vurdu. Matana ben doğor vurdu. Matana ben kergemer vurdu. Tiếng hát tí thế lần bên kia những cuộc không cần gì lắm. Vì tất cả vì làm mình nguyện tiếp gì cho nợ con. Thế chắc ta nó kim nè yên nè yên nè. Xin ca một cái tên nên ta lắc chung lắc bao tay cả.
жегергеттери көддүбүт төһөт агыяктар боллалар кайда курдук чагыл кайдары бардыгар олох дебистенге балалары барды дебистен онан бола бияка жүрүлөргө ме ырахаттарда булла олгудан барын оттон балалар бутун бартан колбамут тубаарыны ыллыбыт се онна өрөмете сылайы биги бу жегергеттер бит осенен кыттар культуралары даганы бу интеллектуальный даганы педагогический дөтүнөн тахамнара үрден еребит наха чүгө макталы хеха оннан бу кыттыбыт жегергеттерден биги инникетен бу мына бүттүбүт дебеккет курдуксу иннике устағы тирәһендер тигәр бие хигине кытыннары тибиттиемет көрдүбүт. Олус үчүгө бары сынаган хачуды көстөллөр, тыллары өстөрө, хаңалар эңилер элбагын, бәйлерин хачуды көдөрөр жекергеттери бит. Колобура күһүн бияка Ассамблея народов Якутии келер, арасы муктар. Вот, олорго биги интернациональный жекергемитин бу апаны электри. В первую очередь олор биги визитная карточка которая жекергемен келен турары биттемитаха. Көрдүбүт? Онда то бул үйгө бияка бар. Молодая семья, онда сельская деген конкурс, онун була бу жекергеттерден таламбыт бахарыхпыт. Оны билен бастан бии агыс астар жүрүбүтө такен жамнаатылы берип. Күчөк кehenden күндө бүгү брахынек сайдамыл конкурс кытылактара галжаттар, галжатчылар онна олоктактар. Наха чугай брахынек болла. Олох молодецтар, быкыттыбыттар, манны дегенен намны хилеге олус элбек, эдер ял олус элбек болоктак, сооток бегиден хилек бетер элбек атада тогар кыттыбатактара наха кумалтылак. Onu bilin kanada, тем более бәбит хилек бетер бәбит акытсыбытыгар бола турар мероприятия, беги жок кыттыбаттары олус кумалтылак. Оны те санатан турамын бу кыттыбыта болорга, бу эдер ялларга. Наха астынным, например, мен олақ бұл сағыр кеге наха чүбей сылайы біле этергедалы олақ топсан еттер кыттачылар оны бұл оғылар кыры оғылар үйеретен такаян бейаға сығыран бейе тылығар өгер үйеретен санаттан қамсатан күйлетен еккелетен ойнетен хылдалара наха қайғаллар суал Төрөппү деле барыта элек жаргырар болбатак, ол билини канада. Онан энекетин даганы ытылдар конкурстарга эдер ялдар отобукытты бытылдары чолан этебин эхиха мактанын турамын энекетин даганы өрү кыттар боларын. Кихе активный позициялар боллагана кыржам бербет. Онна оголоргутты сайдалдарга кахамбагалар төбү күс болар, активный позициялар төрөппүт. Оны итере. Ondan enniketen dağını kurduk kıtta turar kıttıgar bağırapın, onu turubay buldum. Oğlar bu deten oğlu attınlar, yürü kötü arkıstağ, üle hamnas, aralcıttağ bolum diyen alkıstın diyette benim. Onda свидетельство выдано семье Макаровых, Хатанагинский наслед, победителю в номинации «Бигатруктар Джекерген», Улусного конкурса «Сайдамыл 18» для молодых семей с подписью Степановой Татьяны Николаевны. Тут разом собой, он который семья полицейского отдела семей, который был для Макаровца Джекерген. Gene көрсетелік олықтақтыра ұскүджіға бұл сайда бұл оңағыз кітейчі оңағыз сол керебейшері мүппідінен ұлыстағы аға әбетін түмсүйдің ардыттан дейістің арды дейддебін күттанчыларға онна Никольскі олықтақтыруға онна бұл Сайдамыл күрәк туғығар свидетельство выдано семьи
Чекянов, Лескин Аслик, Саябас Зекерген. Дүнгеһеннәне күндү Никольская нәйлек олоқтақтара ғаджаттар, онна конкурсандар. Бу бүгінгі күрәк кескелләк жекерген, аты ылалар Находкинлар жекерген. Онна бәләғи кытта мен жекергенем. Баты студияға әйгені өңірен онна дәлүл. Сайта Малакитовича Вонағыз ұстағы конкурс қиыларынан білдеріндер Яковлевтан жегерліктері. Міне кекеге.
keskile. En büyük oğulur bu, barı birge jolloq jekergenmi, barı birge jolloq jekergenmi. Gün sarıdan ata, onyo buta, sandar bıta, kem bu saskı kem, tula bıtın, sırda bıta. En büyük oloq but, gün sirin kerete keskile. En büyük oğulur but, barı birge jolloq jekergenmi. Siz iye duydum silahından ilgi bite, ürdük taptalı üyelerge ana bıda. En büyük oloq bu, gün sirin kerete keskile. En büyük oğulur bu, barı birge jolloq jekergenmi. En büyük oloq but, gün sirin kerete keskile. En büyük oğulur but, barı birge jolloq jekergenmi. En büyük oloq but, gün sirin kerete keskile. En büyük oğulur but, barı birge jolloq jekergenmi.